turagushimiye cyane mukama kuri ingabirano y'ubuzima waduhaye uyu munsi. Turagukengurukiye kuko uri Imana y'ukuri, akaba ari wowe utugira abantu bazima. Turagukengurukiye cyane nyaguhora ku ngoma, kuko atakintu na kimwe twaburiye mu rukundo rwawe. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ryeranda n'iryubaha mu buzima bwacu mukama. Ubwami bwawe nibuze muri twebwe bwarame, imbabazi zawe nizishwara ingingo zacu zose. Amahoro yawe natubeko, urukundo rwawe nirutubeko, ubushobozi bwawe nube ku buzima bwacu. Ngushimiye kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Ngushimiye kuko uri intandaro y'umunezero wacu, kandi akaba ari wowe Alufa na Omega. Mukama, ijambo ryawe niribe muri twebwe rigwiriye rwose, kandi ubushobozi bwawe bukorere muri twebwe. Twaye icyubahiro muri uyu mwanya mwiza tuje gusenga kugira ngo turare neza. Twaye icyubahiro muri uyu mwanya mwiza twuzuye ububasha bwa mutima w'umweranda, tukaba tugambiriye kunezerwa n'ukuri ku ijambo ryawe. Aka niko kanya keza ko mutima w'umweranda dufasha kwisuzuma, kugira ngo mu gihe tujya kuba turyamye indoto mbi ntizitubeko, niyo wazireka zitubeko naho uje kuba waduhuje n'abazidusigurira kugira ngo twererwe ibyo turimo byose. None ndasenze ngo amaraso meranda ya Yesu Kristo atubeko muri uyu mwanya, ubutware bw'ijuru butwarire muri twebwe, ubugombe bwawe dawe bube muri twebwe, imbabazi zawe zitwike agashinyaguro kose k'umwasi kamaze kwiyereka mu buzima bwacu. Igikundiro gikomoka iwawe kize kitubeho. Amaraso meranda ya Yesu Kristo adutwikire, amaraso meranda ya Yesu Kristo atwike imyuka mibi yose yotuza kikatubuza amahoro. Amaraso meranda ya Yesu Kristo aduha agahimbare, amaraso meranda ya Yesu Kristo aduha akanyamuneza, gutyo tuhimbagwe tunezerwe kandi tworoherwe mu byo dukora byose. Amen. Mutima w'Imana, mwigisha w'ijambo ry'Imana, mutima w'Imana, muhanuzi w'ibyo dukeneye, mutima w'Imana, we ubwenge bukomoka mu ijuru. Mana mutima mweranda, we uza umucyo ugatamazura muri twebwe. Mana mutima mweranda, we uza ahari urwango hakaba urukundo, ahari icyangiro hakaba igikundiro, ahari umubabaro hakaba umunezero. Kaza urakaza neza kugira ngo dushobore kubaho neza, kaza urakaza neza kugira ngo dushobore gukira uburwayi bw'ubwoko bwose, kaza urakaza neza. Ngwino twigishe ingene twosambuza urupfu, kuko Imana yabiduhaye ku burenganzira. Abana bawe ngwino bigishe ingene boba kure y'ibyago, kuko Imana yarabiduhaye ku burenganzira. Kaze kugira ngo tunezerwe ubwoko bw'Imana, kaze kugira ngo twakire imigisha Imana iteganya ku buzima bwacu. Amen. Amen. Kristo murameze neza.
inema y'Imana ibe mu mitima yacu ihagije rwose, urukundo rw'Imana rudusaga, ubutware, ubuyobozi, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa mutima w'Imana bukorere muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha. Amen. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana usozera uyu munsi. Tuzaba tugize amahirwe yo kuronka inyigisho zine zonyene. Gabi ya mbere yari irimwo zibiri. Byasi no muziko dukwiza 6 canke 7 canke 8. Nanayimwe turarenza. Ariko uko biri kose mu ijuru hari Imana itugaburira mu buryo bw'umwuka. Kare twaganiriye umwanya wa sawa hagati ya saa 9 na saa 12. Twaganiriye ku nkingi zitatu, ku nyifato zitatu zishobora kugufasha gutandukana n'igisuzuguro icyo ari cyo cyose. Ufise amaganya, ufise agahinda, inyifato wogira ukayakurwako vuba na vuba mu gihe ugarijwe n'amaganya, ugarijwe n'amagorwa. Inyifato zitatu zogufasha zikaguhuza n'ubutabazi bw'Imana bwihuse. Ubu ngubu rero tuje kubisengeraho kuko amarushwa azatubako, amakuba azatubako, iminaniro izitubako, agahinda kaza katubako. Ariko iruhande y'ibyo byose hari Imana ifite ubundi bushobozi, hari Imana ifite ubundi burengezi, hari Imana ikora mu bundi buryo, hari Imana yakira ibitunguye imitima yacu, yakira ibinanije imitima yacu, ikabigwiza n'ubusa, ikaduha igisubizo tutabanje kubo. Ibyo rero babikubwiye uri ku kigandaro bakabikubwira wabuze uwawe. Ibyo rero babikubwiye bakakubwira ko hari ubutabazi ku buzima bwawe ntushobora kubyumva. Kubera iyo umubabaro wakugezeko, iyo intuntu yakugezeko, iyo ubukane bwakugezeko, iyo agahinda kakugezeko, wewe wumva umenga isi yagwere ko wayikoreye, ariko ukibagira ko nawe ubwawe ukihari. Ibyo byabaye kuri mugenzi wawe bishobora kukubaho. Ubwo rupfu rwahitanye uwawe, ubwo rupfu rwahitanye umwana wawe, ubwo rupfu rwahitanye nawe ruba rushaka kukubaho. So kuki hari n'ubundi nawe babara nawe tunawugirana akaba atacyo buhindura, ahubwo imira amajwi yose ya Shetani. Ndakunda indirimbo z'ubuhanuzi, ari indirimbo yo kwa Israel Mbonyi ivuga umuntu ashaka kugira ubwiza. Igitero cya kabiri kiravuga ngo ngaho genda uhagarare ku munara utegereze, ni kuvuga urindire mu Kirundi, gutegereza ni Kinyarwanda. Utegereze ibyo nzavuga, ibyo nzokubwira, wimira amajwi yose ya Shetani, uhora witoza, uhora wimenyereza gutungana, gukiranuka. Ngo genda usenge, ongera usenge, ngo kandi utandukanye gusenga kwawe, ngo kuko muri uko gusenga ariho nzogukiriza. None wumva wasenga ngo nuko uhimbaho gusa, aho gusenga no mu gihugu, gusenga imbere, gusenga ugasenga uri kurasenga, ugasenga n'inyuma uri kurasenga. Ngo ngaho genda uhagarare ku munara utegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Shetani, uhore witoza gukiranuka. Genda usenge, wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe. Byumvikana neza yuko Imana mu gihe uje gusabana nayo ukaza uhiriwe, ishobora kugubigwa bukongera ku bundi, kandi niyo woza ugowe ishobora kukureka. Mugabo mwumve neza ko no mu gusenga duhabwa igihushane c'ico tutarimo, c'ico turimo. Kwa buri mu munezero ntuhabwa umunezero. Kubera iki? Ubundi Imana iraba ejo hacu hazoza. Kurya uja kunywa atangura akagira inyota, yanwa akagera igihe akaboreka, agashobora gukora amarorerwa cyangwa ayamora. Niko n'Imana ibibona ikiguhaye, ikizokubaka ejo hazoza cyangwa imbere yawe haza, ikavuga ati mwana wa jewe. Hari igihe uba uri gukora ikintu kija gutuma umuzimu wari kuzengereza ubuzima bwawe uja kukuronka n'ingoga. Imana igashima kukikwima kugira wa muzimu nawe unyote gukubure, hama Imana ibirakugaruye zivuguti wabonye ko wamwima, wamukwima, wamubuze, yakwiyima.
Imana iberaho si cyarimwe, niyo Mana y'ukubahwa, niyo Mana y'igusenga. Ubu kumugora ushobora kubutekeye amarira, ubu kumugora ushobora kubutekeye agahinda, ubu kumugora ushobora kubutekeye ikibazo runaka cyangwa isuzumiro runaka. Ibyo bintu ntabwo bihagije ngo utandukane n'urukundo rw'Imana. Ibyo bintu ntabwo hagije ngo urarane umufiki ukwijigwa ngo mufiri ngo yawushize ahabona, sibyo? Ibyo bintu ntabwo bihagije ngo urarane iminkanyari. Ibyo ntabwo bihagije ngo urarutunye, ushobora kurarutunye umubiri mbwa n'utuntu umutima, ugatabwa koko ukirukanwa koko, ariko umutima wawe ukawurekera umwidegemvye, ukareka Imana igakontorora ko kareno. Kabwira Uwiteka uti naho biri uko nzi kuri Imana itera iteka kandi itetura mu makuba y'ubwoko bwose. Ugategereza ko Imana ikugeneza, kuko ngo Imana yasanze twigaragura guhimfata niri, yasanze turi mu mibabaro y'abamawe, yasanze turi mu gahinda k'ababyeyi batwibarutse, isanga turi mu gahinda k'igisokuru kibi, isanga turi mu gahinda k'akahise kacu. Ibyo bintu tubyisangamwo, ugasanga usigara utagaretse ibyo abandi bakoze, ukananirwa no gukora icyawe, ukavuza uva kuri iyi si itaciye ubibatseko. Reka bakundwa bo mukama ndabibira ikintu kimwe, sibyo? Ndabibira aka kantu n'ibanga. Nagira amabwire ko hari amakuba muhanganye nayo mutabwirizwa guhangana nayo. Mukobwa yitwa Sara muri Tobito 3 yahanganye n'ikuba ry'uko umugabo wese amwegereye acahwera, ataramwabira, yapfa kurira kuburira mwabirira ko agacahwera. Niwe yabuteguye, ababyeyi babemereye, bizwi ku mugaragaro, ntamucikije. Ngira babandi nabo binyumba bagasambana, ngo apfa kurira ubwo bubiri ubwo nyene uwo mugabo yacahwera. Biba kubaga bindwisa. Sara aragenda yikorera umunaniro, kubw'ukuri iyo shetani yari murimo n'Imana yari musizemo. Kubera Imana yari yashaka undi mugabo n'umwe abona ubusugi bwa Sara, usibye Tobiya umuhungu w'umugabo yasenze. Ntabwo ari shetani ubwo butware nabwo yari yifise. Uraranga ubu ariko Imana ishobora kuba yagusitse imbere, waba uti ndapfuye ndamenje ndagoze, jewe guhamba ifura ndapfuye ndamenje ndagoze, jewe kuburunu ndapfuye ndamenje ndagoze, jewe kubura iki, jewe kwirukwago, jewe kombokazo. Ndababwije ukuri nimutiga ko ukura ariko kuyobora ubuzima bwanyu muri guhomba. Je vous rassure muri guhomba. Nimusuye kwemera kugorobeza mu ruhombo. Akiri ibintu byose wiriwemwo byakubabaje, abahemukiye, abaguhemukiye, ububeshi wakoze, ubusambanyi wakoze, ubusuma wakoze, akaba ari gukora ku mugaragaro. Umva ibyo bintu byose Imana y'amacakubiri ubishire ngaho, ubwira Uwiteka uti ujye ibi byose urabisomba. So mitwikije amasomenda ya Yesu Kristo, icyari kuba ciza nicongere kimereremo nk'abuye w'ikintu bomere cyari cyarakabye, icyari kuba kibi nikigwigemo aho ujya ku kintu turiye cyari cyarakabye. Bitaruko muri guhomba, muri guhomba. Zaburi ya 60 iravuga ngo we mukama waradutaye, ngo watugize ubunywenye, wari wadushavuriye, none nutugarukire. Bwira Imana izibagarukire, bwira Imana izibagarukire, bwira Imana izibagarukire, bwira Imana izitugarukire. Imana niyo yangana ishoboye guhindisha isi umushitsi ikayisatagura. Imana niyo yangana ishoboye kwakira imigaga y'isi ikayitsivya. Bwira Imana mu mutima wawe utigira ngo jewe umukunzi wawe nshobore kurokoka, akira ukuboko kwawe kukuryo gukora ibitunganye, ukundamvure ko kandi unyishure mu byo ndiko ndakuganiriza ko kuko iyo usenga uganira n'Imana. Imana nitinya kuguha imigisha kuko ntakihomba, uruganda rwawe ntirwigera ruhomba. Niyo mpamvu Imana yavugiye mu ngoro yayo iti nzokwigina umwasi wawe. Ngiki kigwiye kugutera kuririmba ubukomezi bw'Imana, kuyaga ubuntu bw'Imana, ugahera mu gitondo
ugasubira saa sita ugasubira ku mugoroba birasigura mu gitondo mu gihe cy'ubushobozi saa sita mu gihe cy'akazuyazi ku mugoroba mu gihe cy'ugirane cy'ugutabagwa reka umukama akubera ubuhungiro butamena reka umukama akubera imana kandi imana y'ubuntu imana yakira umwasi wayo ikamuhindisha agashitsi akisanga rikazunguruka igisagara umva zaburi ingana ivuga ubundi zaburi ya 59 iravuga ngo abasi b'umuntu imana ishobora kubareka mu mbaraga impamvu ukwiye gutwenga kandi ukibabara impamvu ukwiye gutwenga kandi ugikikijwe n'ibikubabaza mbiriza impamvu ukwiye gushima kandi udakikijwe n'ibishimishije zaburi ya 59 ngo nkiza abasi banje mana yanje umpe gutsinda abahagurukiye kungwanya abasi bawe ninde n'ubukane bwawe n'abasi bawe ideni wamaze gusinyuka inje mudashoboye kurira n'umwasi wawe ubugumba n'umwasi wawe cyangwa n'umwasi wawe abasi bamwe baza ngo nabarozi ngo navuta inereka ngo ndabana bashiremo ariko abasi n'umwasi umwasi wa mbere n'umwasi w'itekerezo umuntu ajya gupfa rubi atangura gupfira mu bitekerezo narabwiye imyenda yose nari kugira sinigeze mpfa mu bitekerezo ndabaye namye mbona ko abantu bizosaba ingufu nyinshi ngakoresha amaboko menshi n'umwanya mwinshi mugabo mwinshi nkazoba umuntu kandi atamuntu umwe Mujya gupfa mu bitekerezo niyo bibi kuko hariho umwanya muto inapfuye mu bitekerezo nisanga n'ubundi muntu ngoma gutsinda bahagurukiye kundwanya unkozi ziki unkizi inkozi ziki unkure mu minwe y'abantu basesa amaraso hari n'umuntu akuvuga bigasumwa no kwari kukwicuka basanga upfuye rubi ngo nkako raba baraneze umutego ibihangange byaranteraniye kandi nari umubisha kandi nari umuco umuzimuka nta cyaha nakoze ariko baje baramana kandi baje biteguye isi yoyo ikomeza kukwitegurira ikomeza kugutega umutego kandi ikagutega umutego musengana isigizwe n'abantu Romonde murasangira muraryamana murambarana muragendana murakorana isikagutega umutego Mubihanganga byaraneye kandi nari umubisha kandi nari umuco umuzimuka nta cyaha nakoze ariko baje baramana kandi bari biteguye ikanguruze kuntegera maze wirabire wowe mukama mana n'ingabo mana y'Isirayeli nuhaguruka uhana amakungu yose ntihagire n'umwe ubabarira muri bo kuko n'abahemu bakora ibyaha Gwabyuka mu gitondo bagiye kuragutsa bagiye gusamana bagiye kubora ngo bakagaruka ku mugoroba ngo bagaheza bagakikuza igisagara kuvuga gushikira bakubutsa amahoro ngo bagaheza bagakikuza igisagara babejagura nk'imbwa babweje nk'imbwa hano umurongo w'indwi muri Zaburi ya 59 ngo yakanwa kabo karuka ibitutsi gusa ururimi rwabo n'inkota bibwira bati nindabyumva ariko weho mukama urabatwenga amakungu yose urayatikekeza we bukomezi bwanje ni wewe neza ko amaso kuko mana ari we buhungiro bwanje butamenwa imana y'ubuntu yonyene inshimbere imana niyima kurabana kagaye abangwanya bose nubatikiza twese tuya ibana ishaka kwihanganira umwasi w'umwana wawe ujya no mugihe itarishura ibiri kiragirane ibiriko irakora umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo kubera ishavu ryawe mukama kuraho
ukureho nibabe bakivugwa, maze bamenye ko Imana yiganje kwa Yakobo no gushika ku mpera z'isi. Ngo kuko bahora bagaruka ku mugoroba bagakekutsa igisagara babweja nk'imbwa, baguma bayerera barondera ibyo barya badahaze bakaboroga. Ariko jyewe nzoririmba ubukomezi bwawe, nzoyaga ubuntu bwawe mu gitondo, kuko wambereye ubuhungiro butamenwa, umbera ubuhungiro ku munsi w'amarushwa. Ewe bukomezi bwanje nzogucurarangira. Imana niyo buhungiro bwanje butamenwa, uri Imana yanje, uri Imana y'ubuntu. Amen. Nugirira isengesho, Imana ikurabe ryiza, iguhoze umubabaro wawe, igukure kwiga isuzuguriro, igukure kwa gacinyezo, iguhe umunezero, iguhe ibyishimo, igukure ko karandembi, igukure ko imivugo y'ubwoko bwose. Turagushimiye cyane mukamanya guhora ku ngoma kubw'iyi funguro uduhaye ngo turarire. Tumenye neza ko abasi bacu baguma baboroga babwejagura nk'imbwa, ngo kandi bakwira igisagara cyose icyo bashingira ko ngo n'ururimi ruvuga ruramenanye. Kubw'iyo mpamvu tuzibiye akanwa k'intare zose, tuzibiye akanwa k'abarozi n'abangushi, tuzibiye akanwa k'abapfumu n'abapfumupfumu n'abakonikoni. Mwami Imana nyagura ku ngoma, tujanjanze imbaraga zawe. Maraso ya Kristo nadutwikira dushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, amazu yacu aze ku ikimenyetso cya Kristo. Mutima w'Imana abe kuri defasa, abamarayika bakore icyo bari mu gukora, kuko ubwoko bw'Imana dutabagwe, tuharanduranwa n'imizi, imbaraga y'umutima yose, kandi umunezero wacu wiyongere mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe umugisha n'umunezero, kandi turindwe kubabara, turindwe gupfa kacicana urupfu rw'agacinyaguro. Amen, amen, haleluya. Mana ngena amahoro twishimire, itunezereze. Iri joro ridukure kwiga isuzuguro, iri joro ridukure kwa gahinda, iri joro ridutandukanye n'umubabaro, iri joro Imana ikwe kwemerwa n'ukweregwa mu izina rya Yesu Kristo. Tunezerwe ubwoko bw'Imana. Amen.